Nar mala kenyam ka nas diala kontin barwani lingwasame ka nuar online TV channel anda mandun shan kos nyamala nang ruasni an wala shan ka jandang rawi de dish ka pyro ronkina dang rawi jandang rawi de bakel bantin kona lat ka rudian banaka linkel kenyam te kon ka ripo ne dang raw ti bom ripo ne yamen banyu aga yekel na bana kulu ka ripo do dian Baraka kui National Security General ala NSS General National Security Service General Micha yen rawi ke juba ban writing ka kora bana right ke gen report dung ulang ka kore chi tuok pan bana ti bana ke linkel kore chi tuok pan bana mandana choda lare de bana jeling anu chi tuok ke che tedi bikon mandana chagor ke sha report netin kontin te ka lwang ka kuma spela yo kana norway ami bana jeling kel mandana roda report nyam man bana queen pin ka bikon dia ling shit man chala yenawen ran senior national security service ka juba ramangai kelong anono would shall major general Manasseh Macharbul jen cha report no charge yen rewi ke juba jen dan bu kon kenyam kan kon wenyam naga jeno mi jiram di gwas me der channel ba der nywane de ko ken kom tem ci bare da chamala ci be ke ya gore bi subscribe ka bi notification bell bi twan gwas me channel right wuda me Michel ke Manasseh Jene Senior General Kasa Sudan National Security Service Jena wa charge detain ke charge yen rewi ke juba Jenetin kont la chemani ala family members kan jo moj kan lat ke chankara ka jok jende larno ramkel mi la high profile rewi ke Sudan Michalar no te kariyak matuok misual internal political friction ka kan natin content wana matin ka National Security Service Major General Manasseh Macharbul jan a former director ka security and coordination at the Ministry of Petroleum jan gwa dan te jan position there jan wa chajo kap dore ka Jabal area ke Jabal Sabab kap ko je karun wangalong ka Jailat no chinere ko la chemane chiga roch ka radio tamazu janu cha wuda mo cha de kaf cha Manasseh Macharbul cha de kaf anetin konti la dini ka shwa janang arani family members ka jan mishit kana mane ne de ko ne jirwa kan goro ba kan ajinu kan ngane ko dal na ke kum kirmi yadi lagi no mishit right and then dong cha de gwa dong de be kaf ki melodian dela tuogone ko chikan jo chikan lat kanete kon la family members no chikalat no cha Manasseh cha jakef ci torbiyale chikben la security vehicles wa chwa dorbul dor Manasseh Macharbul chwa je golaken ka kore chu kanekap wa ci ne ngwan longon gwadana kabjeten chika gaj ko ramadin mangai ke kala da National Security Service ndo bade ka da kulangu anona manyam wa mi chaja ka ba chaja nan chaja yen tell explanation without any explanation tell a reason mi cha ladan wajani yanje ka kuje menena dinote me ba ngacha kondial ala bol wuri shala Manasseh Macharbul wajan charge remove ne wal charge joj ka kor pate paiwo no charge watch ka o chabla kwar ka National Security Service ka Ministry of Information of Petroleum ke ne kon let gwadamo chalaro charge witen but problem jene ne de content wana mo chawono no de te ka do dan don yan ka je at this time but can closed kan la no ngumi yan ke jamone cha nang ne je but te me cha lar gwazme wa de go jeno te ga mala rode ano dora shal ka me I Tish County ka warab state de go jeno dong te ga tet ka do badan na cha lat ke je
ka kan pain ken Canadian kontin la jang de kon lar no ka twitch kantin warab state ke ko rungwalin kon ka long nang na ro denten no gu ge no dong jen do bran yan ke ja nyok Canadian ti dong da lao Canadian mo shimat ke kum kir mi yadi maybe ko kwai kamandan le ro but gu je no dong che kan de hono no de kan kir kana George chairman dan Lincoln no teni rungwalong tin tama ka jang te shimat kel ke kir mayadi ke jan tama me go kir na gani point jana panken na waka kor padeshi we sharam kel ke twish community ka pai wera we dan ron kin dan ro jandang ro dich te ramishwale William Deng dut kor rame bomme cha yen bo ka wajen the same dio je ran twish bono no shu family dien shu kan ladno alwin keje la you can kill me yadi mi kon gu kon kan duerti largiti tam right na bana je kan kan cha kalling ka ngade commercial kon me petroleum kan teacher to gu ga jeno dong te corruption ne to and we shall manasa macharbule wa be tun ka South Sudan security general kel midit melet gwa dana te petroleum teten so I mean that these are the people in kondong sham ke liet yoke ko milere ka petroleum ministry we mean that jiram dana ngaitin diala kwa coordinate ke jen kui jet ka manana kwa ke yoru kona sham ke rai wich ka South Sudan kene diala to dewo jeno dong take ngaitin ko en South Sudan take liet midit mala kwa ka te kampan tin te kampan mishal ke deep push ke deep push ke s push kan kampan ti ke kampan nit let te gwekendo an wudu shal ke me manasa machar bul te ke teten ngaja gwada kon wutin wala dukaten shan link le chana jemenen gwazm ko ramlet le national security service ke le te link ka jan dungliet mo we mean that ngai ken kon lat karodian waka kor runte paiwe manasa macharbul jen wa cha chulas kanitin kon tin dong dia kwar ka lada cha lada nono wada la jen potential candidate mede national security service internal security bureau jaram dan dong de jakab da la position de la position mono wal take general akol kor kushne ka gwasedan dio ga jano ka gwasedan chago jano de ja kam position mo ka position dit ano da la ramadala national security service internal security bureau kwara anona ngai kona a powerful intelligent position and position mo ne chago jano de ja kame anono en position de ja wo cha ka general akol kor kush ngai konan tam gwada ante general akol kor kuiteten general akol kor kush gentere ti jem right kon me dane woke je bonin me je kon ngajene re wiki juba ko tam cha yen jare wiki juba en general akol kor kush me cha je woje kon me chiro la chana nen chi cha korum di cha ter kam jana ko den che wona kan eti chu barro ti liu dio je gwade dan je kon me je tokten enona me woke je namo che tension che no ngane so go kwija mo go gejeno dong de wudu me da la candidate ka gwada but can become our point de wudu shall ke manasa macharbul wa take private enterprise company miladunde take a company mishale Transco Energy Ltd kana mishale Speed Insurance teti kenyan ka ngai kona le ran le national security service jen kwala no lajat tene di sham go jere which ka juba ka South Sudan ken gada te te ke kim yadi ga amu position di tiga lep ke kampan tongwan ke ken yoro kono kwal ken ke petroleum so nega gwade dane shewe wa business apona cha ngache international community and ti yarka South Sudan ti sham ke you South Sudan especially what take investigation meshala natin content in sanitary investigative group based in Washington chikala do nene manasa macharbul wajen ramkel
me take a lot take de ko la take ship la babur ndi dan mala kwakla kanang bako kwak we mean that a wagen is receiving $1 million on point and company point la petroleum company mentegaje so gente ka contract oni many wargana konden wa ngwa kwa ka kenyinka maname charge ngaje kum South Sudan ko la ka pin kan reality teram kuro the borders ten so kuje mon government ma mecha manasa macharbul mecha ja gwan sure look no be la no part of it to join our inaccurate information misattributed na jenta da na chenan kadia ajanan telele titin kada diala to jene chete corruption but ke 2016 jen cha level no te high level corruption group neden content to corruption kan la reyu ka Sudan to the meten right now we jen odonga jen yan ka jemo kir yana mone ge jen ba company ga dia ba nyo gwech so ne me millarod but the report cha kula latpan chalare mi chara National Security Service mi senior mi chakep wade ne ka gaka gaka lo le shila kola dia togre yukujupa ka report ana chalat na me ajena nyamandana dongor de nyaka yakel shirmi chikona ngajane en kume kirma yadit alanne ka sheka lela law kaniti kwalka ngwak ne wala lo ka chak teach tela accountability me lat ka ke jo ka no le jena mo me jeklar ngaka kwal den be get away with it but right now chikir bi jeno tam me cha be limited ka jen kir she tam de kwa wi kwam ka jeno god ke ba shoot ken yar ka jen kunmi ku jen so bi jeno be ne dia la content gwal ngani yar ken kanan ka fam de re ka be ka dil ka fajen menen yenen ma je tong ka kol ku jene chu je yen chu kol ku ko ngai kan no te ka tong long te kan no show ga ku na chu ka liun tam second jala wude men tam me te kan company money ka wajen is receiving $1 million no ka jen company no right now cha nyok mi yan ka je ku kon mambe to re ki juba na me le ro da pan no ka jo we dan e chiben kuro le lat after that she nin ro chi ka we so na me to ko no she kon to ka je report am shana ko ben ka information and ana chanu ku ko re chi to ka wulang take a press release key information me shanu anetin content ka wulang an winami kula anetin content la nwer wa ami kene kuma spele ayo ke gangdor kir report kan la gwasame kanena na she korm di chatwok no pan karun wang la ka chanyan dang ro dung wan karun wang long na baka ka wulang kanti ka kura mo toka kam SSPDF kane kum SPLAIO why ami ke gangdor kir charen mat kelku nyen ke kum kirmi yadit are kura mo wa jen kurmi di chi kurmi tot heavy there was heavy exchange of gunfire ka kura mo chene ten kon la civilian che ga juire which kaulang chiko den lwak na ito konen tia ka ken winami chiko don ware kaman chalat gwasame wacha dini SSPDF chaka joj SSPDF chaka joj ka ken chajon ode kare nyalde kan use jet helicopter ku kana le book kametidit wacha ken chanyan ke right now ke report chalat gwasame netin kontila GSPL ayo wati ke SSPD aptishi ono no de kan werech alo de kan we ka nyongore payam ko de kan ne kon de ka gangdor kir de kan ko yan mai la gangdor kir special unit gwada mo chi korchero mone cha de ne SSPD ap dang baro cha kan na kare kur mone ono kateken kaji bar dangwan kaneten kontila dine ka why army our large part of wulang our take a controlling can shake havone report shanu shalat gwanu shikume SSPDF charge road ano shangnaman chika ben ka reinforcement wa chaka road ka chaka joj but ngode not yet
waka tin kan ka jien woni kan ka jojo woni along kor ngud tin na me according to report dan be ka netin kontin lanwer why army and I want to read it out ko de yana ling ka jordan chikan lat ke jagwasme chikan ngor ka to English bi ade kule ling no fresh fighting erupted early morning yesterday which is February 24th, 2026 in Ulang County between army force operating in the area, including SPLA-IO, Nwerwai Army, and Gangdor Kir Special Unit. They were fighting with the South Sudan People Defense Force as SPDF militants. According to preliminary report, clashes occur after opposing forces attempt to advance on position held by SPLA-IO. This is according to a report from the Nwerwai Army. The opposing force instantly engaged in heavy exchange of gunfire, forcing civilians to flee to nearby communities. Sources confirmed that the defending forces successfully repelled the attack and retained control of their position unpredictable. Residents are advised to remain vigilant, avoid areas of conflict, and seek safe location until further notice. Lastly, the tribal and genocidal malnourished militia were ambushed while they tried to cross the river to Nyangore Fayam to obstruct the mighty Gangdor Kir Special Unit, killed 7 SSPD militants and wounded 4 of them. The Y Army, Gangdor Kir Special Unit, and SPLA-IO force are in full control of the largest part in the Ulang town center. This is information coming from Onson Shol James, the Y Army spokesperson. So I'm calling Amanda Shala de Ken Kajan Kui Kuran a corner to talk. So Kora Kormudichi Kormutoch Manan Chikon and Guadamene. Kakwija moment banaling wasme bala ta dan and dong shungare latkeje. Right now, Kumes Pilayo ready. Ready ke talk, ready ke core anything. Maybe ben kake, we are ready. Ko ngat kana gwano la kuma kirmi yadi mecha kamrar gore jeno be kuma esfila yo beje touch rar ke beje josona mo cha gor chi kuma esfile ayo cheje gor so gor kano de kan te kolat ko den de kan gor no de kan ka dil joj bashir manana gor kuma kirmi yadi de so kuma kirmi yadi do re te ga between ka wulang ko wo baje joj rar ke ripodan chano